ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bimak nang atalagan ni kumari ta akwa ng maray. Ay, win nga rod, Maray. Agasam man ta naglawan ti Teresena na. Nagadumot tila ko na. Adaw ti mautang ta. Win nga rod, Maray. Ang madlaw mo kaday, nga awanon tinakabitin a Krispap. Pagan ano na ngaymat ngamin ti aglako iti Krispap. Anya ti mako na maray, mapantan? Ay kat win Mapantan umutan. Apay nga itakasla saan natamutin ang nakita ni Marikwanang. Ay, win nga rod. Namin anutan alimbabas di tasangwanan na. Agam kaslaawan nakita na. Imposible no saan natapayla ang amadlaw. Ay, awan lata, Maray. Na, apay ngay nga ta. Idi ba sitpay ti Teresena na? Sumungsungad tapayla ang nakaisama. Ay, busy. Agasamot ngamin dahi ti bambantayan na ngay. Kasarita mon amaray. Apay asyak. Ay, sikan Apay asak ngay. Ay, napuspos kol tarupam. Ayunan niya. Ken maysa, awan babain mo. So, sige kasarita mo. Sige man lang. Marikwanang, adda kamay. Amok nga da kayaw. Limawa da ito'y Teresina mo na. Teresina? Saan a Teresina ti awag na itan? Ay, nasukatan? Anya nga rod ti awag na no saanan a Teresena. Grocery store. Ayun gayam. Grocery store. Taadon tilakaw maray. Ay na. Jak mabilangan no manudagitan naka-display alakom marikwanang. Nagadon ti mautang amaray. Anya ti ko na, Maray? Kunak, adon ti mabalin na mautang. Si kakit dimot marituyang. Imbagamutan adagos tirantata. Ay, uray lang nakigdot ni kumarita. Nagkuna kada kayaw, ngagpautangak. Apay asaan mo't ngay, kapapautangan na kami mo't iday. Ididay ta, sa baliitan. Sapay inlista kung dagiti utang. Saan akon ngagpautang? Nangigmaw, marituyang. Kan saan kayo ngagistambay dito isang wanan ti grocery store kaw? Tagmalas, no adda kayo ditaw. Sa balin at talaga tinaprogreso ti biyag na maray. Limas tugay. Ay, di mo pigsaan mangigna ka. Onay ka terorot ka. Si mabali mo ti ugali ni Marikwanang. Bimak ng gayam. Anya lang majay utang ko ma. Anya jay utangem ako nam. Bagas, sardinas, tinapay kan palaman. Nagadumot gayam. Kag chika ngay maray, anya ko mati utangaw. Jay laang mat si daon mi kan ni inteng akarnay. Tay so mat ti kayat na. Ay na nakita kayo manan adwa ababakit. Paunay matampababaan pangatuan na kami akitaan. Di mo ko naan nga uyawam daytoy paldami asabong-sabungan. Ay talaga apaborito yung ti sabong-sabungan apalda. Kag adugayam ti paldami asabong-sabungan. Ay sige, panawan kayo pa, tainak grocery. Sa dino ti pag-grocery Ay, sa dino pa'y kuma, no saan nga iti grocery ni kagawad kuanang. Saan nga agpapautang dayjay ako marimay? Nagkuna kada kayo? Ay, imposible no pautangan na ka ni kumari kuanang. Dakamento pa'y ako kumari na saan na pautangan si Kantolake day. Kaya't naasawen, napigpigsa ak ni kagawad kuanang, ngamda kayo ako kumarin na.
talaga ang nagbalbaliwan ni Marikwanang. Kasano ang nagbalbaliw ni kagawad ko ng ako na? Ay nagbalin lang ang grocery jay tersena na. Di namutin kayat ti agpautang. Ha? Ay, saanan? Win nga Rod, di na kami pinautangan ka ni Marituyang. Apay ngay. Agbayad kayo mat. Win nga Rod hanggang di na kami nga Rod pinautangan. Inteng, amom ni Joy abakla? Ay, day tadya kayat na ka libre amin. Ay, pinautangan ni Marikwanang. Ay, delikado. Delikado ang mapapautangan dayjay abakla. Excuse me, Nanatuyang. Ay, nanadagsan. Dagito impautang kanyak ni kagawad ko, anang. Nakapaigi na lang arudang dala po sa nakpailaang. Iso nga rin nga excuse, ha? Naglawa day tapag na nakalsada. Ay na, bagkat nga rin dito nadagsan nga inutang ko amay sa kaban. Ken si Daan. Inutang mo amin dagita. Ano fa? Kento naglakalaang mat nga utangan ni kagawad ko, anang. Mas daawak ata, di na kay pautangan ako kumari na. Ay, nalpas mo gaya man dito groceria kagawad ko na. Naglukatak pa yun na, Kapitan. Ay, ado nga rodon tilakom. Kompleto Ay, kahit ada nga rod lakom apumada. Ay na, Kapitan. Ay, no pumadala, ado nagduduma a flavor. Ay, asus, mayat taado ti pagpilyan. Wen ada ka nga agat sabong, ada mo ti agat lana. Ay, ado, Kapitan. Ay, umayak to man umutang. Ay, diyak agpapautang. Hindi kagawad mo. Di mo di pa utangan di kapitan. Basta dagiti am mo, Kapitan. Diyak pautangan, tamok. Saan kayo ang makabayad? Pudnugayam ti imbaga kanyak ni Banang. Ay, naibusin ti pumadak. Isumot lagayam anagang ragan day tabuok mo. Dala ko ni kagawad ko nang. Ano kanu ti pagpilyan nga angot. Kat, adda igatang mo? Awan nga ron. Ay no kasta, baybay amon akastalat tanday tabuok mo. Ha? Ken maysa, nagado di taala na tinyog amabalin mo nga usaran. Unay kamitin. Ipadanak mo launay ka ni Maritoyan. Na. Ibaganan tumanin nga agtutulad Ay na, nakapimpintas ka itakagawad ko, anang. Blooming ka. Ay, Ay na, bagbagay mo dahi ta blouse mo asabong-sabungan. kaya't mo asawan. Kasto'y tumanan ti suot ka. Aywan kagawad, bagay mo. Ada pumintas ka. Ay, kasta. Ay, wan. Amok to no anya tidaskan nga isuot ka. Sabong-sabungan tumanan. Ay, kagawad anapintas. Mabalinti umutang. Ay, kadwan day talaga, yam. Umutang akman mo nga round. Ay na makapagigtot ka, mat. Kalat mo't latang agparparangkan. Ay na, kaano itayak pailaang dito'y lingod. Pautangan nakmet, amarikwanang. Apay nga umutang ka. Ada ka di imbagam anapintas. Kani kagawad ko, anang. Ay, masapaul. Ay, awanan. Ah. Imbagam aminin anang pipintas sa banag kani kagawad ko, anang. Saan ka di kagawad? Ay, wan. Oh. Na, Iso nga pautangan na kon itibagas kagawad. O sige, ibagam amin, tayo lista. na, Nay, apay ayamare, apay-apay ka apay-apay. Anya jay ko nam nga ibagam? amukon ti aramiden ta. Tapno pautangan na ta ni Marikwanang. Ipilit mo pa lang apautangan na ta. Kat saan na lang arudan akayat. Apay ngay pinautangan na ni Joy Bakla. Imbaga na lang anapintas de blouse ni Marikwanang pinautangan nan adagaws. Aya, Wen maray, nangagaw. ay kahit mapantamot nga ron umutangan Kastalaang matgayam tinaskan nga aramidan ta.
Imbagak mo't kada kayo asaan kayo ang mabalin nga gistambay dito grocery. Ay na, anya katoy kumari min aya akaro-pro pati artista. Ay, lumablabas kami lang mo. Pudno day ta. Kumari may akasla sweet 16 tilangan ha. Ay, anya ti sekretum aya marikwanang. Apay nga umubing tilangam. Ibagamot kada kamay, no anya ti sikreto maray, tapno mapadasan mimot kin ni Maribanang ti umubing tilangan na akasken ka. Ay, awan sikrito. Kano saan kayo agumatang? Pumanaw kayo dito, itanay. Pasalasali kayo lang dito. Na, Na, ay, marituyang. Apay nga'y akastamot ti sa una. apay nga'y apinautangam ni Joy Bakla, maray. Sa bali ni Joy, ta sigurado nga agbayad. Saan yung nga ipadpad akad-akayaw? Na, Ha? Inta nga rudin, maray. Panawan tanday ti abaak. wen, pumanaw tan, maray. Ay, nakababain man. Kay nagkunangamay na mapan kay aglabas-labas ije grocery ni kagawad ko nang. Kat, kumari mi nga road. Ay, sa bali ti ugali na itan. Ay, nasukatan nga road. Gapula ang tabi maknangan. Ay, sa balin ako kumari na ti palpalubusan na nga gistambay ije grocery na. Ay, win nga road Apay akas jay mutan. Saan kayo amas daw ka ni Tuyang? Takas ta talaga. Kat, kasano ngayon no bumaknang launay ni Marikwanang. Di saan na tayon ngam mo? Iwan kastan doon ti mapasamak. Saan nga nga ag-duty? Kagawad ko nang? Kapitan. Naladaw ka iti duty ma. Andat orasan? Jakpay ko maumay, kapitan. Ngamin, sinarak na di grocery idirabe Sigurado ka? Bun, kapitan. Ado ti tinakaw dalakaw ko. Ay, nasken. Pa-imbestigar tayo dito. Ewan, kapitan. I-report tayo dito iti pulis. Nanatoyang, nadamag mong tinapasamak iti grocery ni kagawad ko anang? Anya tinapasamak. Ay, sinarek ka no dagiti agtatakaw. Ay, saus, kaasimot ano kasta. Ay, naawanan tila ako na. Iso jak kayatan ti lumabas iti grocery na. Apay nga'y asaan? Kano inal daw ka nga gis-istambay itay? Ay, taado tila ako na idi. Ngim itataawanan. Oh, nambarak ngay. Kano naga dun samot ti utang mo kunkwana? Ay, day tangarod ti kayat ko aliklikan. Mga no singiran nak. Kayat mo asawan, saan kang agbayad? Ay, nagbayad akto. Basta liklikak ni kagawan. Kaasimbet ni kagawad ko nang. Natakawan lang arudan. Awan pa'y agbayadan kadagiti nakautang. Ay, win ka no nga road. Adan sa pa'y utang taken ko na. Ay, adda talaga. Ingkag bayad tapno ada pangrugyan na. Ay, winan tanay, kaasimot. Inak nga rodan agbayad. Ang mangkad ka iti pagbayad ko. Ay, napnapanan nga tandag ito'y nakautang kanyak. Ay, addaak ditoy, maray. Umayak agbayad. Ay, agyaman akmaray. Tawan at talagaan ti pangrugya manan. Maawatak, maray. Isungarod nga umaya kun agbayad. Dagiti pinapautangak. Awandan, likliklikan dakon. Ay, sa anak akasta, maray. Jak itarayan ti utang ko. Ay, napan kan nagbayad iti utang mo kin ni Marikwanang, Maribanang. Ay, wen takasapulan na ti pangrugyan namanen. Mapanak mo't agbayad ang ka. Ay, kat nasaya at ano kasta, maray. Kunak atuladak mo't ka, dagiti daddo mga inlemengan dati utang da. Ang naamiris ko amaday maray.
Ay, saan ang nasaya at tikasta, Maray? Iso nga rod timbaga ni Badung ko. Iso ang mapanak agbaya dun. Kabaabain ka no. Imbag tanasaya at ti panagpampanunot ni Badong mo, Maray. Nala, ingka nga rod agbayad. Kasta tinasaya at apanagpampanunot na natoyang kananabanang. Kasta tinasaya at ako mare. Ala sigay! Ditan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadawng nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noan laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalat katanda tapno masigod. Wala. Inak ibaklay dagiti inala kapag kalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan adan inalam apakalat ka. Ay wala. Siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Ala, ingka nga rod alaanan. Taga-ikak pa itigid na. Wine. Inakalanay. Tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita, adda na pananda. Nakitak ang nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mulat ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaul ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't pa kay ranudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pa kairanudan daken ka? Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't tintimula tato yan. Nujak agbiddaw kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo't ti kalding nga nadanon ko di tayo. Tabit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao tinairanaw. Kasi no nga tati akin kaldaing ti may nangan. Ay sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Makitak lang nga dapay umay akalding di tao. Jakla amon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de, at ti kalding mi tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding mi. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding mi. Saan da mangan iti mula? Kasta, saan damang mangan itimula? Wain, saan da kayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kaldeng at danakam na asaan amangan itimula. Dagi nga rod kalding mi. Amuda ti sao.
Saan da amangan itimula kung naktumay? Apeakas na tila nga masimang pike. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kananda dagiti mula. Nasayat mait no imbagan. Tapno ditan ibulos dagiti dingun da. Ay, nga masurunak. Takuna naki din nga da kanon nakam dagiti kalding da. Saan da kano amang mangan iti mula? Anya, apay adan nanak manakaldeng. Tamo na alis yan timula. Iso nga rod ang masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di da mo tirigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol abantayan timula no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanan tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da matakin na namin? Rin naman ang dalaan. Kan saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anyang ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusan? Dagiti la ugot timula dati kanenda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti arabon ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kao. Awang parikot. Ay unay kan. Ay maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya made? Oy, sakbay a panunutom ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutom. Ay, nanatuyang. Basit mo tinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kalding. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no da ordinansa ti barangay tayaw, anas kan a maipagod amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti addamula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet na bangad. Di dapay agipagawd. Banyaw, no sumangpet ni uncle ko ngayon teng, ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man ko araw. Tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni Kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngam awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamot ti kuna ni Kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng no masalamaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Wine, yung kasaritak tumampay dagita karuba. Kaano nga taya sumangpet ni Kapitan ta iyuman day tol. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw. Iso adina na ibagakan ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak manay ni tinatnateng. Nakapagod damat tata. Samay sa, ibagakan ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayat kaday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. At dangamin nakam dagiti kalding ko. No adda nakam da. Saan da kumakinan dagitimula may? Nakitam ka di ati kalding ko tinangan ka dagiti mulam. Wine, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam? Mawatam tata. Anya. Maray, naku na ni Kwarog abasit kanutin nyudong mo anateng takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos akaldeng, taado mo timula. Rason da asaan kano akayat ti kalding da timula. Ruot kano ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan. Iso ko mati makisarita.
Bareng ka ba, Inda? Ay, bareng Mare. Imbaga ni Kwarog apadasen na akasarita. Diyak mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta nasabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapol ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitaan. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod dati talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngaminto nagtubaw, masapul abantayan, tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa ngagpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramiday. Ngamsakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. Tao may natulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulong. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata ang makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo ang maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwarog. Uray adu kami agpasusaw. Babain iti house. Bastan tilata. Asidagak lako manditawi. Makisusupak met iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Ayun ngagpaisuan niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwarog. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matain, tadandanom apagsibugkaw. Kwarog, kasla naragsak kamat nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tatabadong itinalawa kan naunag abubon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dak payanday. Uray ni Tata Sandraw. Nagpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay. Isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayamida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos kumanan dagiti kalding kaw. Uray saan da makita? No makaperdi damot iti mula. Saan tamot amula? Apay ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da iti mula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi ti mula kunak manan. Naglisi ka man kinte. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kaw. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Ang amita, ibulos mo manan? Ano ko ma? Nakita nga da na panandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti unag tinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantan-awam di tatawa. Mas daawak nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man.
Hmm. Ha? Ay, sus. Kaslamot kaldeng. Ha? Kaldeng. Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda, iti bubon. No saan abulos dagita kaldeng? Saan da kumana tinag? Agpaisot ako nam, tuyan. No saan na bulaws? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldeng. Tamapan na iyaong ti kalding na. Pagta nakita ka, si kaabangan na tao. Oh, apay ka di manayin. Tatabadong. Tay sumangpit kamay. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamayas dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding ah. Kasi pa iti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mau? No, dapay na pati ah. Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutin nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingwan nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amukaw no apay adya kun makitkita ni Kwarog dito'y kabildatan maray. Apay ka day. Sapay agkatawa ka iti nakapigbigsa. Nagalasakit kita anday talangam. Makitkita pa yun day tangalangalam. Naa, si kamot maray. Jay pa'y mo't ngalangalak tinapansin mo. Amaw, adu ka nung amin ti sinikugan na. Anya? Wen maray, iso ati marayan tadinan kabailan at takdiran amin dagiti sinikugan na. Ay na yan ti kasta. Kasano pa'y ngay ang masuportaran na dagiti pinutot na no kasta. Iso nga raw dapi manaw dito'y kabildatan. Ay, anyan ti kasta. Isu matlagayam adjakon makitkita dito ili tayaw. Tagayam, adda inaramid na amaday. Nanabanang, pudno ka diti mangmangag mi asayang gusang? Anya ka di day ta, Merle? Adu ka numot ti sinikugan ni Kwarog, iso nga awanin dito ili tayo. Ay, asino tinaggapuan day ta adamag? Ay kat ni nanatoyang nanabanang. Ay, agar aramid manenday jay amarituyang iti istorya. Apay, saan ka di apod no, nana? Ay saan, Merle? Napanlaang nagbakasyon ni Kwarog ijay syudad. Iso nga awan dito'y lugar tayo. Ay, talagamot ni Kwarog Marikwanang. Apay ka day. Adu-adagos ti putot na. Sapay naggigiddan. Anya? Wen maray, amum kaday. No apay asaan tayo amakitkita dito'y kabildatan. Ay, saan, Maray? Apay? Kano nagado ti sinikugan na. Uray kitaem. Adon to ti makita ta amasikog dito'y kabildatan inton dumakulon ti tiyanda. Day taman ti ibagbagamawn. Ay, di ka agsasaoy iti kasta, Maray. Nasingpet ken nanakam ni Kwarog. Di na maaramid day ta. Naa. Isakit mo ni Kwarog, maray.
Amangan mat no may saka kadagitin nobya na. Amangan mat no nagtinotop kayo. Ngamain, agpada kayo akasla awanan tinamnaman na ang makasawa kan makiasawa. Ay, dayta ti paglay nga ang barituyang. Ti agsasao, iti anya lalitan. Mala, agawid kan. Di ka kasapulan ditoy. Shoo! Pumanaw kan ditoy. Shoo! Na, na yan day tamare. Kasla mo lamanu na bugbugawaw. No di mo kaya ti show. Sa laki nga rudan. Sa laki! Agawid kan! Sa laki! Ay, una yan dayjay amari tuyang. Tila aramidin na. Apay banang. Ay na, kat no ibagbaga na anapan naglembang ni Kwarog, gaputaado ka no ti sinikugan na dito yung barangay Kabildatan. Iyay. Nalabos mo day ta bakbakatan. Danda niya kabibawon jay subil na ti kakaistorya na. Di pa'y lagpanuno may. Ay, win nga rod Kaasimot ni Kwarog. Mayat ti panagbakasyon na ijay syudad. Angam di na amaw, ama istorya gaya man dito. Iwan nga rin. Ay, agure ka. Baga akto man da jay amarituyang. Saan arumbang da jay nga aramidin Sardingan man na nga aramid mo to yan. Nagalas. Apay, anyaman ang ti problema ba daw? Apay ngayon kay warwaragawag, nga adaw ti sinukugan ni Kwarag. Kay pudno mo, Tanya ko matibi din siya ngay. ti papanaw na dito'y lugar tayo. Advance mo una dito panunot mo. Awan lang dito'y lugar tayo, kastaki din, ting kay bagbaga. Kontrabida ka man ako nakaw. Eh. Dita ka man langaw. Ay, marituyang. Baliwang mambasit ti aramid mo. Anya ka di tirumbang abaliwa, kapitan. Di mo dadalin di kwaraw. Napan nagbakasyon ija syudad. Iso di mo sang kaibaga nga ado ti sinikugan na ditay. Kasta? Kaado mo nga minti masikog dito'y ihili tayo, kapitan. Ewan na nga ada asawa da. Ni pa'y kwarog mo timbagam. Ay sige, kapitan. Sana balay, jakon ulitan pa'y. Ay rumbang lang. Tano di mo isardeng day nga aramid mo. Si kanto ti agbalin ang nakakaasay. Kat, nakasaritam ka din ni Marituyang. Ewan, marurudak. Hindi ka sarsaritak tagkat katawa ki din. Ay, una yan ti kasta. Talagang awan manaknakam da jay ako marem. Nagalas ti aramid na. Ay, jakman ammo iti dayjay ako marek. Ay, mapanak man kit di ijay tersena ni Marikwanang. Anyat aramidem ijay aya. Itulod ko laang daytoy order na asabon. Kanya aya asabun day ta. Pangpapudaw, inteng. Day ta tigat gatangan nyo. Isumot lang nga awan ti pagbaliwan nyo. Ay, kontrabida kamot akanayon, inteng. Mala. Ingkan. Tapno awan istorbo inton maturo ka. Adto yan, jay order mo asabon, maray. Ay, adan maray. Ay, excited aklaunay. Ay, adan kat ipasigurado kan ka. Effective da ito'y. Uray kita Wan nga rod maray. Makita nga rod di tarupam kat naglow ka adagaws. Wen maray. Tapno blooming tamat uray baketan. Nako namon maray. Saan aga po tabaketan kat baybayan tanti bagbagita. Nay, kaslapim mo daw ka, maray. Kasta ka day maray. Apay, umapal ka. Sa anak nga umapal. Talaga asim mabali ti kulay ti rupam. Ay ka, nasaya at ano kasta maray. Sa bali at talaga ti adakwarog na anya. Ah, Pumudaw! anya akwaro ka sasawumaw. Kano adda nang ibaga kanya? Adwa kayo kanaw.
Pasikreto kayo kanong agsabsabat ijay hotel. Ibag ka, asino tinang ibaga iti dayta? Ibaga am tagsasango tayo. Ay ko ay awan, basta. No maamuak asika ti agparparnoay iti istorya. Agsagana ka kanyak marituyan. Nay, masikog ka magaya, Merlay. Kat, anya kumangay na natoyang. Saanan anakaskas daaw dayta, gaputad damot asawa. Ay, katawa mga minimbaga ka, customer like. Sa bali mga min dayta ngirasim na natuyang. Madamdama at daman gayam sasawin yun. Ay na, di kagsawi ti customer like. Tawan mo timbaga ka sa balay. Siguraduin nyo lang ang nanatoyang. Tano siyak ti mapan nyo istoryaan. Di yo ammo ti kabailak ng aramidan. Ay, unay kantoyang. Ay, Saslada kurkurang mo. na, tapagsawan na keden iti kasta si kabadong. Kasanaw, agkat katawa kalatamot tayo, ngawan ti kapgapuna. Ay nabadong, kunak mga main. Adan turumwar nga ebidensya, nga adaw tinasikugan ni Kwaraw. Anya ko matibidin siya ngay. Kita man ni Merlay, dakalan ti tiyan na. Di mo ibagaan ni Kwarog ti ama jisikog na. Kita damit ti asawa na. Anyat amo tayo ngay, no inlimlimod dakin ni Kwarog ti aramid da. Ay tuyang di kag sasaoy ti awan kinapudno na. Maisag makalaang gapo iti daytangar aramidan. Ay na, agwarwarasan ti damag, ani kwarog ti ama ti sikog ni Merlay. Ay, uray ti damag nga rod, nga ada ka no relasyon mi ka ni Kwarog, adon ti makamaw. Na ay, anyan ti kasta. May salaang ti ammok ang naggapwan day ta adamag, ni Marituyang. Ay na, kasaom, mare. Tanay, nadadaalan ti imahim dito lugar tayo. Uwan nga rod, Maray. Bakit asumayot kun kunada pa yan kanyak? Una yan. Sana bale, mare. Gaputan nalinis mo ti konsensya. Nanatoyang, apay, inis istoryayo gayam ani kwarog ti amatoy sikog ko. Apay anagis istorya kayo, kat awan mo't pamanagnak yo. Ay kwa, Merlay, balasang ka. Tapno amuyo na natoyang, ni tatabadong ti amatoy sikog ko. Anya, Wan na natoyang, kat pasensya kayo na, nuliniputan kayo. Ay ayatan mi kinitatabadong ti tunggal maysa. Iso akastoy, nagsikugak adi na oras. ay san! Sana pudno dayta! Sana makaputot ni badunggaw, gaputalakayan! Ay nanatoyang, makaputot. Makitkita nakngarod itan amasikog. Ha! Agsagana kayo kanyak no pudno man dayta, Merlay. Agsagana kayaw! Well, pasensya kayo nanatoyang. Saan mi ngamin analapdan tinagayat iti tunggal maysa? Ireklamok dabadong kan Merlay, Kapitan. Ay, apay maray. Kasanaw kat adagayam relasyon dadwa. Patpatsyip. Mamati ka mahit kayat ni Merlin ni Paribadong kenulak lakayanin. Ay na, Kapitan. Kano ni Merli amesmaw tinangibagaan ni Badong ti amatisikog na. Ha! Ay, pagsasaritaan nyo na imbag na ita, kapabay no agwaras dito kabildatan. Ireklamok ni nanatoyang nanakwanang. Apay, balasang ka. Kasano mga min, iwarwaras na anikwarog ti amatoy sikog ko. Dandani nagapa kami pa yan kinilakay ko gapo iti dayta. Ay na, nagalas at talaga ti aramid dayjay abakot. Ha, alay, nasaya at ano, agreklamo ka. Tama panak mo't inton aldaw ti panagtutungtong. Tag sa uak man mal. Apay, anya kadimat ti inaramid na kada kayo nanakwanang. Kasanaw, sang kaibaga na nga adda ka no relasyon mi kanikwaraw. Kaut,
ilamlamang ko laang kano ni Kwaraw. Buisit ka ba taong manglilipot ka? Ha? Anya ka diti pagkaskasta? Ha? At damot gayam relasyon nyo iti day ti amarlay, kat tidakas na masikog pa yan! Anya? Naatagkatawa ka pa lang? Naragsak ka kaday? Taliniputan na? Ha? Ha? Ay, nagana sa inyo at naputot ko kin ni Merlay. Kaslak na nga bak iti luto, nukasta kuma, tuyang. Na, Apay, asino tinang ibagay ti kastaking kaya? ni Marle Amismaw! Ay na, tuyang. Ang mga no imbaga na lang dayta, gapo iti rurod na king ka. Iwarwaras munto mangamin, ani kwarog, ti ama ti sikog na. Anya, nukasta, sana po na. Sana. Anya, sapay nagreklamo akpayon ijay barangay haul. Ay, kat sigurado at si katimabainan na. Nagararamid ka lang, iti pakaibabay na. Anya, Kada tayo amin nandito barangay hall. Rugyan tayo ti agsasarita. Maritoyang. Anya kaditiga po na ngayon reklamo ni Merlay. ay awan gayam, kapitan. Anya? Awan gayam, kapitan. Unay buteng. Nagreklamo ka sa ita? Awan gayam. Ay, si ka ngay Merlay. Anya kaditiya mo mabaso mo ka ni Maritoyang. Kapitan. No pakabasulak man, ti panangibagak ani tatabadong ti ama ti sikog ko, ay kat pasensya kayon Marurudak lang amin. Gaputa inwarwaras ni Nana Toyang, ani kwarog kano ti ama ti sikog ko. Iso adandani kami nagapay idikin nila kay ko. Nayunak ti imbaga ni Merlay, kapitan. Oray siyak, nasakit tinakam ko kan ni Marituyang. Gapot ay inis istorya na matlaang nga da relasyon mi kan ni Kwarog, kat ilamlamang ko ni Kwarog. Ay kwa marikwanang, Merlay balasang kaw, pakawanan da kuma, ikarik, jakon ululitan ti inaramid kaw. Ay, Wala na Toyang, napakawan kan. Basta diyo kuman ululitan, ha? tapno mapakawan ka, kan tapno agnakam kan. Saggay saem akasarita dagiti umili iti kabildatan, taing ka ipalawag asaan apon no dagiti inwarwaras mo asayang gusang. Anya, Ala, ano sa Maritoyang? Idi pa nga ben, bagbagaan ka. Awan mat ngayon pulos denggem. Iso nga ita. Rugya mong ti ag house to house. Taing ka agpalawag. Kadagiti nang ichis-chismisam iti saan apod no adamag. ay na, ay, pakawanan na ka din, amarikwanang. Ay, jak ka ba lang di makisarita iti amin na residente di tayo. Ang mga nuabutin na ti manuabulan. Ay ano sa mun Marituyang. In-enjoy ta inin-enjoy mo matinang ichis-chismes kada kamay. Ay na Toyang. Saan ngamin analaka ti agar aramid iti istorya? Ngamin, mabalin asikamot laang tinakababain iti udi na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ngay ti aramiden dagiti tanod di ta plaza, Maray. Ay kat amumatladtan no kadwada ni kapitan. Kaslag mi meeting damag. Kore ka dyan, Maray.
Mitmitingan ni Kapitan dagiti tanod na. Aya, Amo mo ni Kapitan, Maray. Mapangnamnamaan a Kapitan. iso mo lagayam amit mitingan na dagiti tanod na. Amom ka di Maray, no anya ti pagmimitingan da. Anya nga'y, Ay kat puro pagsayatan iti barangay. ay nagmayatan no kasta. Iso ngayon ton mitingan da kamin tumot ni Kapitan. Puron tumanen dagiti maipatungpal a proyektaw ti pagmimitingan may. No kasta kanayaw, ay kat manamnama ti panagduras ti barangay tayaw maray. Lakit day. Naggapukan samot di tatersena ni Marikuanang, Maray. Wan maray, napana man nakiis-istorya. Kahit anya ngay tinagchismisan nyo, ay ibagamutan Ay namaray, apay, saan mo pa'y anadamag, anabayagan anagretairak iti panagchismes. Nag-retire kan kunam. Kuwan, nabayagan na maray. Nay, Jack man la nadamdamag day taa. Kaano ka pa'y nag-retire? Kwa, adamutan talungal daw. Si kakit dimot, talo daw lagayam. Kunak ano makatawanan. Naamiris ko nga main, asaan anasaya at ti panagchis-chismes. Iso ang nagdesisyonak nga agretire laangaw. Ay no kasta, naksayanan dagiti chismosa dito barangay tayo. Ay kauwan amaray, tanay, adu kami ang nagretire. Ado kayo? Kauwan, nasurok kamin asang agasot ang naggigidan ang nagretire. Ay na, nagsaya aten adeng ganday tamare. Ay, ado nga mi ti perhuisyo, no chismes ti pagsasaritaan. Iso nga rod a pinili min ti agretire, tapno agulimak meten day to'y barangay kabildatan. Apay nga itakala ang anagaway de inteng, katne, rabiin. Ay sus, kasta talaga ti Kapitan. Pasat ti trabaho ti marabyan. Ay, nagbayagan ang miniting mo, dagiti tanod mo. Ado ti napagsasaritaan mi. Anya launay ay ati nagsasaritaan nyo. Basta ado. Ay, sapay ko mga road ta para iti pagsayaatan ti barangay dagiti nagsasaritaan nyo. Ay na, makapabisin ti ag-meeting. Isa ka na munti makan. Anya nga'y tinapagmimitingan nyo iti kalman kada Kapitan. Ay, nakita na kami ije, plaza kagawad. Katwan, adan sapay meriendayaw. Saan nga meeting dadjay? Saan na meeting? Anya nga'y nga rod. Nagsisismis kami. Anya, Wen, nag-adu ate, nagchichismisan me. ay punay mo't daytan. Nalaing matgayam ni Apo Kapitan nga agchismis. Nagadu ti amo na nga chismis. Oh, Mare, anya jay ko lang nga ibagam? Apay nga tamaray, nga damutin agwarwaras at chismes may papankin ni Badungkaw. Ha? Anya day ta at chismes, Mare? Adda ka no sakit ni Badungkaw. Nay, sino ngay nga ta tinangiwaras iti day ta at chismes? Iso nga rod day tati kayat ko amaamuan, maray. Ta saan mo't apod no day ta at chismes? Anya ayatipod no, Mare. Tasaan mo't ngamin arumrumwar di tabalayo ni Pari Badong. Saan nyo la makit-kita? Ang inaldaw mapan ijay bangkag. Nasapa mapan. Kasta? Amo maray no anya ti inwaras jay nang ichismais. Dapay na yun na, Mare. Wen, iwarwaras na kanuki din ang makaakar ti sakit ni Badungkaw. Ay sos, ay nagkaro daytan. Itata nag-retire akon at chismusa. Adama gayam simoblat kanya. Teng, anya ter aramidan dagiti tanod mo uja paradaan. Kita nga gi-istorya da. Na,
Anya nga iti si istoryaan da. Agkakanat Bagbagaam dagita atanod mo, Inteng. Taamangan no isuda met ti pagtataudan dagiti chismes nga agwarwaras ita diti barangay tayaw. Ay, bayam lata ka di ida. Anya abay-bayan. Anya lang ti maibaga dagiti tao. No maamwan da dagiti tanod mo, kat isuda gayam dagiti chismosa. Ay, banang, nadamag mo. Ti anya, Ay, adagayang makaakar asakit ni Paribadaw. Iso nga agkulkulong iti balay da. nakaamwam iti dayta, Inteng. Na, apay ngay ngagkatawa ka? Apay, nagtaudan dayta a chismes kuna. Ibagamutan ano asino tinaggapuan dayta chismes nga iwarwaras siyaw. Maipapan ni Kabadong. Apay, di mo pay lang amo no nagapuan na kagawad. Jak nga rod amaw. Ti amok, nagretiro ni Marituyang ano miruuno a chismosa diti kabildatan. At di simukat nga rot kan kuha na. Kat di ito nga simukat kan kuha na nalalaeng nga agsismis. Asino ngay dayta? Agrugi iti tinagan na. Asino ngay dayta? May isa nga opisyal ti barangay. Ay sus, di mo kunaan, ane. Win, iso. Ni Kapitan? Win garod. Naglaeng kamatan nga agpugto kagawad. Nagbalina na chismosaw ni Kapitan. Kapitan, matuloy ka ni desisyon tayo itangal daw. Wala. Mangrugi tayo nga rudan. Ewan. Ado ka dagiti proyekto anaskan a pagtutungtungan tayo. Agur-uray kami, nakakagawad, Kapitan. Ay, anyat urayan nyo ngay. Rugyan tayo na atisisyon tayo. Itay kami pa'y nga uray, Kapitan. Ay, rugyan tayo nga rudin. Ay agulimag kayo, padak akakagawad, ang sisyon tayo. Ay, rugyan tayo, babaan iti da ito'y asalod sound. Agsaon ni Kapitan. Ay, amuyo ka day. Nga, ada makaakar asakit ni Paribadaw. Anya day ta, Kapitan. Istorya ang nga ruda na. Ay, agdengag kayo analaing Kapitan. Ay, hindi. Apay nga tatimak da kakagawad. Agtugaw ka ata denggam ti chismis ko. Ay, kunakman no ag sisyon tayo. Ni kagawad ko anang met. May mayat ano ag chichismis tayo laangan. Naragragsang. Nagang mo. Amin apadam akakagawad. Kayat da nga agchismis tayo. Wen, Kapitan. Ag chichismis tayo laangan. Makapaburing met nag session. Makapaturog pa. Ad-addan, amabain arumwar ni badungko di tabalay may maray. Tapay. Gapo nga raw di agwarwaras at chismis nga adda makaakara sa na. Kasano aya nga min anang rugi day ta chismes? Malagip ko, idinapanak ije butika, tagimatangak iti vitamins ni badungkaw, idinakitanak ni Kapitan. Kat? Kunak agumatangak iti vitamins ni badungkaw. Iso nga in chismes ni Kapitan, nga da makaakar asakit ni Badung Mau. Anya, ni Kapitan tinagapuan ti chismis? Wen maray. Ay unay mo ni Kapitanan. Ay, nagrigat ti maadaan iti chismoso, a Kapitan. Kapitan na. Ag-iistorya kami manan kada kapitan inton madamdam Anya, ag-istorya kayo. Ay kunak man no agmi-meeting kayo. Agchismis kami kit di ako na yo. Anya. Ay, nadamag yo ka din nga ada makaakar nga sakit ni tatabadong. Ay, no asino mo't nga ta ati naggapuan day ta chismes. Saan mo't nga rudapod no? Ay, di mo pat yan, kapitan na? Apay kumaapat kat saan mo't apod no? Katno ni kapitan ti nagapuan na, di mo pat yan. Anya, niinteng tinaggapuan na. Win, isukit di ati mangiwarwaras. Na, mangibabain da dya tao. Mayat kit di tapno agbalin kami amin nga shismoso.
masapa akarumwat ta agmi-meeting kami kadagiti tanod ka. Agmi-meeting kayo, ano? Agchichismis kayo. Nagkuna nga agchichismis kami. Adda na kaibaga kanya. Ha? Siyak, kapitan ti makichismis. Ay, mas daawakan ka ah. Ay, agmi-meeting kami. Saan nga agchismis? Adyan jay urayan me. Asino nga iti urayin yaw? Dataman, ni kapitan. Sigurado kagawad. Adunay balo na data nga sismis. Mabalin ka di nga ichismis mong tumad kanyak no anya ti ichismis na kadakayaw. Ay, kaya't mamat nga agdengag ti adu nga sismis. Wunin takas tamot at chismoso gayam ti barangay kaptain tayaw. Sige, bayam kagawad. Ta ichismis kung to aming kan kadata nga ichismis mat ni kapitan. Ay, di kumplito wan. Uwin, walang labis, walang kulang. Kaasi akmot maray. Taapay akaasi ka. Day ichis-chismis ni Kapitan may papankin ni Badungkaw. Tila nakadandanunan nan. Tidakas na, kabutengdan nga asitgan ni Badungkaw. Ay, wen nga rod Kasanungay nga tamaray. Ni Kapitan magkayam tinaggapuan ka nang iwaras iti day tachismays. Ay, di ka madanagan, Maray. Siyak, ti makaammo kan kuana. Kunadamot nga adupay ka no ti iwarwaras na chismays. Kasta? Ay namaray, ang mga nuuray siya, kat iyaramidan ni Kapitan iti chismays. Ay, jakmat ipalubos dayta, Maray. Kompleto kami, kapitan. Rugyan tayo ati ag sismis. Agtutugaw tayo nga rodin. Nakasaga na matanda to merindian tayo nga ag sismis. Nagsulisit kami. Kung namin nga para iti pagimbagan ti barangay, iso nga nang tadag iti tattao. Kat mayat ready kayo nga agdengag iti chismes. Ready kami, Kapitan. Wen, ready kami, kapitan. Ay, ag-uray lang ta, agbilangak ti talo. Maysa. Dua. Isardan Ay. nyo daytoy amitay. Ha? Kapitana. Anyat aramidom dito badang. Saan arumbang nga da ka dito'y? Apay asaan? Kat no agchichismis kayo manan. Ay na. Nagkunamit. Kuha. Ay, imbagam. Ay, nailawaan ko mat nga imbagan, kapitan. Di ka lang mabain, sika, inteng. Ha? Nagbalin ka mutan at chismoso a kapitan. Kwa. Jay, kwa. Italaang. Ay, saan na mabalin? Nagadon dagiti in chismis mo. Maray, aday chismis ko kun ka. Hinay, kunakman no kunam, anagritiro ka na chismosa. Kasla kayat kumanin ti agsublay maray. Ay, saan nun? Nag-retire ka lang arudan. Nangam kayat kula nga ibagakan ka. Anagsardangan ni Kapitan nga agchis-chismays. Wen nga rod ka now. Pinagsardang ni Maribanang. Dinisiplinaan na ko ng kidi Binalunot na? Maya mo kiday maray. Tanakababain ti chismuso a Kapitan. Wen nga rod, Maray. Kapitan Paimag. Ay, kabaranggayan! Saan anasaya at ti opisyal at chismoso kan chismosa? Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain.
ni Kapitan Enteng. Antay, apay ngaglaladot ka? Ay, apay nga ta. Adi mo't la sumangpeten ni Uncle Mau. Aglati ka din ti balunot mo, antay. Ay, anya nga aglati mo't asasawam. Aglati ayamot ti kayo. Ha? Ay, ti kahit ko asawain. Saan mo na maususar ti balunot mo, antay? Di ka man mo't kwarog. Maaramat ko laang mo't ti balunot no saan nga umno ti araramidan ni Uncle Mau. Mahiliw ka kadain. Tanalamin ti honorarium may katawan pa'y ni Angkail. He, di nakman pagbalinan aro pat kwarta. Ah, Ay, nung amin awan ka, katsyak ti mapanagsak daw. kunakon kahit. Kailiw mo ti taaw no adda kayat mau. Di ka man mo't kontrabida, kwarog. Nay, apayain tataba daw. Mano ka di tinapukaw yaw, takas taunay aliday yaw. Mabilang ayamay, tapno damagam numanaw. Ha? May salaing ti kailiw kaw kwaraw. Amu ka no asino ti kailiw yaw. Di para lutaw, para dalaos, para laba, kanuan niya pa'y dita. Datayo ngamin no maminsan. Amu tayaw ti kapatig ti may sa taaw. No day tao'y kat awan iti sibay tayaw. Kasano ko mga amom kita wamot kabalay mo. Di ka pa'y makasarak iti kabalay mo, may. Di kagda nagtataba daw. At danto kasla prinsesa amasarakat. Mas daw kan tao. Aha, amangan mo no prinsesa ti kinasadat. Ha? Awan ka di pa'y ni Marituyang kabadang. Ay, awan pa'y nga rod, maray. Nagbayag mo ti dyan na panannan. Di na marig na ti iliw na, taado ti kabagyan na ijay. Maliwliwa kadakwada. Imbag king kuha na ta maliwliwa iyay. Ang siya ngay. Awan mo mang liwliwa kanyak dito, maray. Ay, di ka agdanag, kabadong. Umay tumot lang, no makalagay. Kasano ngay no saanan ang makalagay. Imposible mat at di na ka malagay. Dayjay pay. Ni Tata Badong matjagapan panaw nakagawad. Wan, naliday, ta kailiw na ka no ni Marituyang. Imbag man ta kailiw na ti asawa na. Siya, kayat ko pumanaw ti asawa, ngam di mo't pumanaw. Ay unay kan, apay mo't akayat mo apumanaw ti asawam. Tapno makainanaak iti nagmadi nga aramid na akagawad. Apay, anya ti aramid ti asawa madi mo kayat. Agbartag nga agawid sa agriyaw-riyaw. Nagsadot pa'y. Syakit din ti ado ang makitang tangdan. Ay, no siyak ti kasta. Pagan anok nga ti kasta nga asawa. Iso nga rod ako nakakayat ko apumanaw. Iso pa'y apapakpakan. Nay, nabartag ka manan, bain. Unay daytan, bigbigat. Anya ko makiti parikot mo no nabarta ka, Jeff. Saan mo matakwarta timbarta ko ha? Angam ka sinibakit mau, anakatumpungkan ka. Hoy, di ka man kontrabida iti biyag ko? Abay ko makasin ni bakit ako nam? Kasanaw, kat kanayon ka nabartay. Matultulungam ka di ti trabaho na. Anya ko mati pakasik naram tadamagampay no tultulungak ha? Chip? Kasi lang amin ti asawam. Nungay si kamot ti kasjay, kayat mo kadimay. Napan mo ka di mbaga kini Chip Kwarog ti pa nagbarbarta ko? Kambarak ko maamapan mangibaga ken ni Chief ti kinamamartag mo ngay. Nabangar nga mo nga eh. Uray saan ko nga ibaga ta makita damat saan da abulag. Di nakibabayin ka dagiti tao, ape. Apay kumasyak ti mangibabain ken ka. Si kamot lang ti mangibabain di tabagim. Di ka man! Matapis ka makitam. Dayta ti paglaingam. Di ka kadimabain iti kasta nga aramid mo. Kabilam ti para trabaho dito'y balay. Awan ti kabayin ko.
Tadidak pakpakanan dagita tao! Day, si kakadidaytan, Fay. Ay, apay ang nagkutong kamatan? Kumutong ti tao aga po iti konsumisyon, kapitana. Kunada akatakunay na iti asawang konsumisyon mo. Ay, numaminsan, no aglablabas ti asawa, ikan met iti pagnakman na, tapno saan nga aglablabas. Wunsang agpaiso, kapitana. Kasano asardangan na ti aramid na, no saan nga ikan iti pagnakman na. Ay, saan ko kumanga ibaga? Ang makita kat aglablabas samet ti asawam. Saan nga taadakas ti mapasamak, no ikak iti pagnakman na ako nayo, kapitana? Ay, kat kita ano anya ti aramidam. Jay saan met ang makapadakas kada kayo adwa. Nakasukat kayo may tatabadaw. Papanam ka day. Ingka ka disurutan ni Nana Tuyang. Surutin ko na. Damdamagak no surutan niyaw kat sukunan niyaw. Ta nakasukat kayo met nga main. Mayat sa akin no naksurutin na. Manungal dawan, kaya di mo la sumangkutan. Sana da guys, ta asawa yung mate. Hinikan na kita idea, Kwarag. Hinaksakit sukunin niyang paisaw. Imbag jayin kayo sukunan. Ngamti ka na yun kayo ngagsansanuaw. Tagmay-maysa kayo iti balayaw. Sino? Tinatulat! Kayo tagpipinadas tayo. Nabambanog ti tao. Sumangpet ka na bartak. Dayta ka dila ang ti ammom. Don ngawan makukwarta na si Kaben. Na. Abay, sika. Pe. Ang kwartam. Kasano ko mga dakwarta kat dinak maikan. Uray binteng awan pa'y maitad mo. Makauma ka. Anyati ko nam, ha? Aguray ka man, taparamanan kay ti binting ako na. Sige! Aso, tagman ti ati dog abadang ko. Ati dog sumilsilap tabadang maha. Makapungtot ti asawa ka. Ay, tumaraya ko. Ay! Di nakitarayan si kamamatag! Ay! Urayon nak tamaraman am ti di mo pa'y naramramanan! Saan ka di ane benday ta sumungad? Kasla nabartak. Kasla da itartarayan na. Isumot ngagpaisaw kagawad. Nagalasakit na yung tinabartak ang napabutngan. O hindi ka katawatan umayan di tao. Makakatawa ka lang amain. Kita am titsura na. Kita amaw. Oh, apa yan, bayd? Anya tinakakigduta. At ako mamkamat kagawad. At badang na. Badang! Apay akamatan na ka iti badang! Ay, apa yan, Fay? Makapungtot ka amang itagtag ay dita sumilap abadang mo. Ay na, naumaak nga minan iti dayjay alalaki, kapitana. Kat, anya kumangay ti aramidam iti asawam. Uray jay laiman at itadtadi kaon ngay pakan iti manok. Ay saan Adda ayamot kasta. Tao ti asawam, saan kat akamuti at adtadam nga ipakan iti manok. Napunuan ako iti aramid na, kapitana. Sumangpat sana ibaga kabilin na. Naglalaingan na ngay. Uray agpukaw iti matang ko. Ti asawa kat asawa. No di mo makita iti mabayag, sa pulong matlaang. Ay, isublim ti badang mo di takaluban. Saan ko sa pulan ni Ben no isu ti mapukaw, kapitana? Konsumisyon lang ti papay na kanyak. Ay, tinasayaat. Agawid kapay, Fay. Tapadasak akasao ti asawam. Ay, napudot unay ti ulom. Amangan no mailawan ka. Day, dito'y magayang barangay hol tinagkamangam si Kaben. Wan, kapitana. Kamkamatan na ngamin ni Faye ti badang. Ay, nakitak itay aperme ti pungtot na.
Ay, uray day talaka no, imam ti matadtad na nga isa kuro iti manok. Ha? Ay, urayak la na usawan. Kasla makapungtot at igri itay. Napunwanan, gapo iti aramid mo, Ben. Kasano kat agbartek ka. Intukot no sumangpat ka, apa embat. Ay, di na kan kailalaan ti asawam. Uray saan ka kanon ngagpakpakita. Apay nga nagbalinan na kasday ti asawak. Sino nga tati ng paturad itinakam na? Ay, saan ang masapol nga damang paturad itinakam ti may sa atao. No kanayon ang mairuruman, talaga ang mapunwan kat makapungtot. Ha? Ay, anya nga'y itati aramidag. Ay, kat agbalbaliw ka Ben. Masapul ngagbalbaliw kan, bain. Ingka dumawat iti pamakawan iti asawam, ket ikarim ngagbalbaliw kan. Nga marami ma, saan akare nga itayab ti kalay? Eh, kadwa anak man nga ro dama pa ni ti balay mi, Chief. Amangan no mailawaan ti asawak. San pa'y nga ita? Ta sigurado asan pa'y nagbao ti pungtot na. Urayam nagbao ti pungtot na. Anya nga tati kingkin nan ti asawak. Tapay nakasjay matan. Idi kat sana matagtagaray. Uray kanayo na kanabartag. Awan ti kinan na. No di kat napunwanan ken nauman ti asawam. Kasanaw kat di mo matulungan. Awan pa'y pakairanudan na kan ka. Ha? Kasta nga ta, Chief? Siyempre nga. Swerte mata nagagati asawam. Malas naman. Tamamartak kan sadut ka na tumpungan na. Ay, imbaglakit din ta nakitak ni Faye. Kat saan na nakita ni Ben? Di ko na na delikado ang makapungto tinaanaws. Kamatin ng ti asawa na iti badang. Ay, makonsensya akpaykit din Tasyak tinangibaga nga ikan na iti pagnakman na ti asawa na. Ha? Ay, kat inaramid na mga agpaysaw. Da kayo matgayam ti durugan tay. Balunat ko matin bagayo ngay kamat na. Sana badang. Ay, agtal na kaman mo't kwarog. Ha? Saan kumot nga imbaga akamaten na iti badang? Imbagbasitan ti balunat ngam ti badang. No siya, saan ngagbalay na balunatan nakagbalintong asawa? No, makaasawa ka, kwarog. Ay, Eh, kabuting mo mo't ti balasan. Si Kantupay kat ti kinamat ko iti balunot. Tawan mo't ni uncle mo. ha? Ay, inak man lagpasadan. Barang nga da mailugan ko na pintas a balasang. Nasaysayat pa Uray adda, no di mo mo't arman. Ay, iso akasano ko makaasawa ka. Awan ka di pa ni pare intay, maray. Ay, awan pa'y mo't pare. Ay, nituyang mo nga'y. Addan, kunan ni Kwarog, aplanong kano amapan mo sukunan. Kumangarod, maray. Ngam awan mo pamanawa ka lagi tidingwin may. Nagtulag sa kida pare intay. Kantuyang ko adi da sumangpait, maray. Apay kumaan nagtulag da, kat saan damot ang naggiddan apimanaw. Sa bali, tinapanan ni Inteng. Sa bali mo't tinapanan ni Tuyang mo. Nagpadaan da mga minasaan na sumangpatay. Sumangpet dan to no makalagip da. Amo damot ti pagawidan da. Apay nagpakita ka pa'y laang si kang artag. Di ka kayata na makita. Konsumisyon ka lang itibiyag ko. Pakawanan nakmat asawak? Ikarik ngagbalbaliwa ko. Amok pa'y ngay nupudno day takun kunam. Ang mga makalagip ka manan kaing kagbartag. Agawid ka manan nga glaaw-laaw. Saanan bakit? Ikarik katong palag ti karik. Urag parinto mga kitisangom ano kayat mo? Ay, saan ka nagparintumang? Ikan ka pa iti may sagundaway. Ngam no aramidam pa'y maminsan. Isublikan kadagiti naganak mo.
Nay, papananyaw nga gasawa. Ay, ing kami man makitangdan nga agburas iti mais kagawad. Ay, nasayahat day ta Ing kayo agdate iji. Kamaisan. Addan to matangdan nyo adwa into nagawid kayaw. Wen kagawad, imbag lang nga igatang mi man ken ka iti bagas. Ay, wala. Ado tilako, kabagas. Kagawad, patuluyan mi nga raw. Imbag ka tamasapa kami makadanon ijay. Ay, wala. Sige, mayad day ta. Agkuyog kayaw amapan makitangdan. Dasamot ben konfe jay limabas dito'y maray. Hehehe. Wan, maray. Mapanda ka do makitangdan nga agburas iti mais. Ay, mayat gayam jay imbagak ken ni Fe, nga ikan na iti pagnakman jay asawa na. Anya? Sikati nang ibaga akamaten na iti badang? Ay, saan ko nga imbaga akamaten na iti badang? Ti imbagak, ikan na iti pagnakman na no aglablabos. Epektibo mat nga raw din singasing maw. Ay, word, mare. Ang idinakitak abadang matan ti ikamkamat na. Ay, madain. Wan ngagpaiso amaray. Nungay na ilawan na. Ay, uray nakabasol ti asawa na no na ilawan. Ay, di nan maibabaway. Ay, win amare. Amangan pa'y kat noon nabalon. Win no naibalod, no nailawan. Husto ta ko na maray. Ngam, mayat itay ti kukuyugan da amapan makitangdan. Ay, kat mayat mare. Ti asawa, katakunay-nay itirigat ken ginawa. Saan kat akapa? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Puclay. Musika. Ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.